kinga wono an pakar langa wono anda hoy go desise alla di faren kallengari aran kallenga da bana bane annan kallege walla kene mu'mina on takma ce nganda mu nduge tay ngamma bugan kallege di ke brenga muna ga ngol legen kinga de anga wuyi mo we alla faren kallege mambu ke mo di ke brenga muna ha ga no alla hay ko ni mo we serebende kun muna ga njugo wande serenya halena alla di faren kallen du ko hontam ma karim maganta illa ta'a anna kinya dro bismillah wallahu ajallahu ta'ala yaktubu ma aw ya marin tina hunza yubayyituna kimru muindi de na sabuni witu ko na fa malikanu warid ya rasulullah ke namballe baki magandi ti yambayanga annam pinun kini Allah ta'ala saw Allah banga sana wa kafa aw wasiqa Allah ta'ala wakilan bi sanay afala yatadabbaruna alquran ke taqasin muwasirawa inta hayni muwasirna famawa ti haqrenga ti sondomunga qur'an ne ko bako ngade aw hon su konni de ina sunu mo on pay ina kutum on pay ya Quran qara nan taqasadi na qara nan taqasadi na qara nan taqasadi Quran qara ngel sapin woni atadabbur nan taqasadi taqasi ngeni na mirulla to ndari bismillah walau kana inda taqasi Qur'ana di iwani watu nan to Qur'ana agandani min inda Allah ta'ala lindini lawajadu ikhtilafan sogi yiri Qur'ana di kathira kin gaben ngani de kin ina ke digan gabe a gabe ni de honda ke ko himbe ga ti Allah yi annani ni sogi gaben ya wadi nga hari sogi ba nen tadi kibida kinga ko ini Allah yayi arawtu qarake to no awana kinya kian hannan qora waya new ibri sori na honne kinanga an hanga benan new indi sori ne angana de honse hesiza anna megnu karaganya sehne ay mediga mo megirni ya ikhtilaf wal ma tikundu lengi daru khari atikundu yo megirni ikhtilaf kenta qur'an بسم الله وإذا جاءهم أمر هنداريا من الأمن نهر قل دندنا وانخبارنا أو الخوف فمننا أيوة أتيك الدور سير حق نبو أغندي كده بري أو كبارنا ناري نندي دندنا ونيا يعني إدغا يمنسرو ina sankendi diken khibare ya baski wos lamno do menaga iwo misirendi iwo jamandi khibare be ndari bane ina kusa garaken sanki awila khawbe kan nenyi mega ndari harenga nari immenu ga diga howrun delli alla fara amalu ngoyde ila kutun kari ila honuriga amalu ngode ina sankendi diken kay kebira kini muna hangolle ange ngono dorom himbe ndako na kinyandi angono dorom himbe ndako anna sanki kini muna ha golle kini maninyana o walla kile bismillah wala raddu iganna qibaren sagandini ila rasul kanta fare maulamin ya adukat hinkamanunga aw islam surunni alimahu alladhina kebirenga aywa anqaba yemunna tukem bagatinga yemubenu يستنبطونه كن وافنتني منهم إليا كبيرا كان أوسرنا الله فارن كين هين داري قراتو الله فارن ما هين كمان منو صحابة قورن منو الله فارن كو كبينو والله سيك يندعي ونو قصي هنا كنا دعنا هم كتا aga
ko nanti demande be nya kasigi hina kunna dangana o kita aga ko nanti qose be nya kunna dangana on kita wakati ke be istinbatu murni kimyanga diga men mo senunu kun kunyani ne kama kunna himbe ko ni kibdan kini Allah bari ni mina ko woni gar o wa kanu ngara keya anya kundo Allah faran dinna kagada woni gar o wa kanu ngara kei anya kundo khibaru yana kundo ya kunna himbe ko ngene grimbali parce que kunya na tu himbe ga kabanan ko ay diga men ni mo danta ni ne menyi diga me bedi kenso awna hedi bane ga na kuma kembo tingo wallahi diga me akuni ra akuni wakati akuni mo ada konnana kusuga nda suro diga me bedi awna hene mo sri diga men ngana ya mo akonna nga mako konnana nga nako aran kallenga maya bane diga me ya hilulde akonna nan yimira ko nga akuni wakati sai ma ko nananda ko akuni mo maso mama ko ikuni ranga ke so diga men yawe Allah wa mun no wara kilitike ay hi su jobe gili Allah faranki himbe ndanya won suri ko nana won suri ko ni mo won suri ko ni wakati kibrin ngarahin to shen ken se hego himbe maga kenna kenko ikoni mogondi ikoni ranga ikoni wakati ko kinga ndanya ni na hokta ne ma ndanya himbe ga na mu bane kenna kiyandi himbe ga na mu bane kenna kiyandi hunje men daga wali diga men khari muna haga no jamandi igolle nyiki ina kanu yellonyon kinundi nani ina nyonginu sagondi nani amanya kimogodi ido kibara nyoni bakka madina wakatinga akwatanga ginenta jugini madina nani kempe mina siru nyagalindi kesuru aragunda bukundo ango hamana we tamaya kuno ngadi ay Allah fadan wonti kundo hulanti Allah fadan do kundo ari kun kallo kun darni me soti indarni me kita Allah di kawakenga ni wara kata mo osrenga Rasulullah ولولا فضل الله ودنا بيرسيزا كيم كونيك كيم وندام بتامبا يا خبا كتلفون بيدي يا سبحان الله او مثال تبيني ويري من فاتكين غودا senkeri mo en pakati nyoron ko ni gekrina ko inda tin kati buye me mangwena kenda ngera mbu bilinga gri karla ngayre ba tikinji nga taro senkeri mo ve ilinga gri nyoro na kinda tinga ta makuru buye me raina ba tikinji nga taro ta mabu kenda ngera mbu gilli babu kala ngera mbu bonga bana ko jukundi aro aya ki unta ka bana ko aya na mu kuna koda an ga mani metu ngoni Allah sai na kalle ko ana khata mufadi unta ka bana ko na sankina to ay me mako na o gilima mina manunga anga watu hingu kundu kama ko sirtna hina ara ko himinu kan wana kada kunga na kada wakati kebe anda himbe ko ne kebe ngi wasuna ke be kumbula na sa ga himinu kiteni kumbula na sa hina angana awa angana jigan kan raga an ko bira anan jigino kyawo hinsuri polo na kota amu polo
goni gelli buye ga mu honra hurelli mo goni aga ngona li mo be ila koni kena ingira ke mu kena ibuye ma mu me difa alfa de yimi ila ri mo ko igara himbe ko ara ga yam mo be aw kam mundu ngi yimi watu amma go ni so nyanda wo jamanu kuya wo mamma siballari a fitna yimbe ran ta kala ke mo na mi halle jamane kibare kiyan daran wono akbare kiyan daran wono jamane bi himbe ga na bugono o kinyani al masdar ar ra'isi akeda ganya keda be zura sigina haina ko mo be gallanda an wuda haina ko mo be gallanda sere wona mo ken tirni an ta yaare mutu khabar ken mo kinga ko ni mo be gallanda aw yar sigo yana kadiwa be kunya na tuyi ngam wana ko ni mo be ngana ko ni wakati bi kibaru serun tanson sege dianga na ko ni ante masibanye an wani ni an take ne ken ni be kuma ke ya kora la alimahu alladhina yastanbitunahu ila istinbatu yana de ken kawanan ko ni kundwa an kawanan ko ni ke wakati ya wato qur'ana ta'alimi aw wala kilibe kama on to goda batul lahiya mom barai ono wuya tampini lam farq agoti ni ona hinya mo be o ya islami o mo ya islami o salli o masalli o on to goda batul lahiya ma on baraka ono wuya tampini al musalahan dadi بيستا مغينا بسم الله ولولا فضل الله الله فزمون داون قال لي جنبي عليكم كما تسلم أرو الله إنين قال لي جنبي لاتبعتم أغسوي شيطان بطنه إلا قليلا ما غندو تغناني الله القرآن كنا غينا غينا إسلامية كم بالله عند سر أغرى كنو ينو إسلامي وقبر القرآن ولا الله خناقا نمبر أكرم منها كم ده حسمني iblis sabati gani de Allah ka tinga dan kanenga iblis ka tinga kanenga bismillah faqatil rasulullah yangin nangaja fi sabilillah killini la tukallafu ma asra sukallafi illa nafsaka anni mahallima lima hamid sariya ya sabana datahini aywa awdi kebre ngani mi ngoni wa ngana kun ana qul alla qatada qatil wala wahdak fa innaka maw'udun bin nasr haram bani agande lahidu ngamma alla ti wande mana akanya kem ngodi abane alla dema wa hazama lahadab ala kahirin jaman qasum بسم الله أنا مؤمن قانا أني يا مريك جنيا نسوني وراي أيان بينك كل التحريض من يعاقن داي أو يمون جنا يا هولون جو بتاعي يا مبغاي إذا بقول دي أغان مكون إذا أغان لكن تحريض هذه صعوبة خجع الله كلندي والمستضعفين أرو الله هنتون كسيندي يقصوا يغرن قصوا لمنو kini tahrid na hoko serunda himbe go butte sireno himbe go butte loni di butte be sirenga ni kini tahrid ken ka ko mumina nunda gadengen na hankida aduna qalli alla garan qalli anyam balagu tora be wadi dunadi arullah garan hin kana kida nga himbe ga ndariga anyimi himbe ga mariga yimme ga anyim men koni بسم الله أوصينا الله تعالى أن تكتني يمون جان قدنا كونغ كافراه الله تعالى أيان قطوك جان قدنا الله تعالى أشد باسا أيان قطوك جان قدنا وأشد تنكيلا أيان قطوك هو بمبون ديا دين كاهرون الله سبحانه وتعالى نقول تكمل بين يمكن جوامع minga buwaran da janin bani
hijran sinin nagatandi ora ko he mo dawtar wugine do kamu karagi yam ko sahaba nu ara marina qareha abdullah bin rawahay ina wutinya badri yu abu sufyan tangini ora ko kabaru kara qur'ana ayarun karamo ado hinu nyamo bire nyugo hinu nunu yare konni na to aya be gari akana wa kema ko ina akoy nan dangi nan di aywa abu sufyan herinya mo be iganta baka ara ko aywa nasjaiyan da aywa nan di ana herinya wonu kum tamikine agari ka sahaba nun ge musahaba ya hasbunallahu wa ni'mal wakil idiga ima jogi jango hore na buren kite jamanga wala salama hunde kini kisan gondo alla karuma ngajo pam gon payira allati biharin nan ko islamin nda andanya anna toranku agamanya ka anyi men goni sire bugo sire ma bugo wallahi dum gon digati mandi kina jo para bismillah Allah ta'ala di yemmen be kenga kanjundi kanjundiya sirengani kanjundu sirne mani himbe do sharia ga gemme adi taqin no kunaya ken kanjunda na dangani illi kanjundi ke sabunga adi yemme be aga kanjundiya awa ken burengani adi ay walli kenaya ken dangani li khalliki yakune sigga sigani mani daddaban koy tahana ina ndegam ndiawa hare ina hod sisidoro na ho sisidoro ken sigga o kebrenga tanga na hobrenya kebrenga ken sigga o kinna sira suganda me sigga o kinna bismillah allah ta'ala magri muqitan lam lani lakutun danai ونسكهم دمغا يعني بالتوقيت أو هنسو لكتنو ننجمتي وقت يعني وقت دانين الله نندا واجنا كنوا أي كم بدي مقيت يعني هنسو وقت يوامغا يمبي وقت ينا كنيه كمونيانا بانتانتاي كسرة غنداي أنانيا هبوي غنداي أنانيا الله المقيت الله ما غري كنوا di Allah farenna ko mun ya marikata jihadinga kene kanjo nisringi kebrenga na wutai maduna ga giri sai su ganda jihadinga fi sabilillah ti nyonginga ti naburenga ti tuaunga ti darajanga ti hankanga anga baraje be kitana Allah faren kallenga di kem mo bani yani na duwanya amin islaminda na to anta qurayndi anta kenga kadi za ko ndemo de serebe ganda duwa ime islaminda na ni akamanta qurayndi Allah duwa ke jabini wa malika mutini amenga ankada serebe ta qurayndi na duwa nya kamanda Allah kenya hulani dako Allah hulani kisindike ko duwa ko jabini wa malika mutini arna amenya ankada arna anka kisinda meya basa an paiga kanjun da sirenya anga di Allah kinya kibda anda Allah kanjua kamanda Allah ma kinya hulaniya anda Allah kanjua kamanda kibda nga anyi metta kenga di na duwa nya mera kisienga na duwa nya mera kitaenga o kibda nga kanjun da sirenya wadi da sirebe gandanya anyi mena hokitadi
aw Allah farindi ga sallallahu alaihi wasallam Allah ti qarinke qirti nenu ya aga min kutati nenu be ya kinya nan kamo qarin ya gati nenu ya aga min kutati nenu be ya ko ne ma Allah kuta ken sedenga be hede ngalalim nga tawrana hay nan tawrana hay iti ken ne mo be ko ni gani addu'a lil ghayr nan du'a antanada Allah kenya hulani da kebira angem baygira Allah kiri akenda ay menene be wa malikan kaga wotini arna duwa njabi arna me kinan kahanai ken ka tan kahanan nene kebira ma duwa jabi agguton taun nyugani attaw yemunne nyugani annanti ko munna duwa nyanda ko be gara duwa nyanda a haygara Allah kiri angenda Allah kiri anyi menene be o angi mi ana duwa nya ko munda aywa anna khairi kita himbi gam pasani mena yanyi meda ba malika mutini arna me yanyi meda kibira ko Allah ko munda tina duwa nyanda ajabi nan taw mo wasli an kan to ko munda annan to ko duwa nyanda Allah ko munda akhasrin ba malika mutini angara himbi mundu ko me keda arna me kina nyime dum wolli sire ngeni duwa mundu Allah ko mutini wolli sire ngeni to ko duwa nyanda Allah ko munda ina encore en mo bismillah indaga kanta ti kantan dindeya aga ne kanta ti koy ken gam pasangunda dina kantan denga tahiye ngeni ngarin dindi indang ngarin ta ko munda gada aga na ngarin ta ko munda ti digan kanne be gam pasuki khalle bismillah ma gana sagani khalle gan himbi kaga da aga na kembe sagani Allah ta'ala Allah magri jatindane onsu kamade aw onsu jatene nan tukotai haragaru menaga aga me kantande ayagra mo sen kaga ul tahiyya ngani na duwanya akhinda Allah na biramo osure ni maniya salama on kane yitni mera hayyaka Allah ando sedenga nag hayyaka Allah arnan kanta hayyaka Allah bokene hollo gonde sogoba ngande imu sabahan nelenga ndey imu masa'an kanilla aw kambani kakira asunka ke suworo nan kaso asunka nan kaso ko dahi sere ganda diga mi kanda kunyini kanda anna kunyini kanne kadi himbi gan sira kallen qabar himbi gan pasungun tasuya waslama un ari kallen gon honsudi kambani wono kakira wono kanilla wono kasunga wono waslama on gara kunyini be kini agara ko ni wakatin su assalamu alaikum kella ko ni wakatin su كوني وقت السلام عليكم أو كوني وقت كي كرني لكم bileni mani kwa umedina
na ngaume ma du dina na dina te dina bo dina shi te mama du dina bo ga dina hande Irijala suma irijala kiranyande irijala wanga kirama ngutufa kiranyande Kwaumbe dina na jaume mamadu dina na dina te dina bo dina shi te mamadu dina bo ga dina ande Irijala suma irijala kira gan islama on ko yini kanenga assalamu alaikum ya islama on ko yini islama on gara ho yino awamu usren konoda himbe ga dage mi akin konni himbe go ge mi akin konni akalle ngani himbe akin konni kita wala ka ngani mi maketa nan islama on ko yinde assalamu alaikum araw konni sogoba nga aw konni kinjiga nga aw konni nelenga aw konni wurunda an gandari kame sere ya assalamu alaikum an gandari serebane ya assalamu alaikum yagarumba asugande yagarunyi assalamu alaikum anta dina assalamu alaikuma soron pilli assalamu alaikum yugun jama assalamu alaikum na yagarun jama ay daiman assalamu alaikum kiyan tiginta kunyindi mo suya kunyindi kanne suya aw billa kama kunga assalam kisiyen assalam alla togonya alla tobe uriga ne kisiye harakanya gin islam nunga ila kenya na me kuni ange dingara kisiye ngankam ngeta angenda kisiye ngankam andinda kisiye ngankam adu alla hinne ada khairi gabe e manna halle ngira nyimiti kimmeya e o wanda si me toranga alla gara kisiye be wara odo mena amanyime angen kisinge toranga kisangen toranga aw gilli islam on kabakunga nan islam on binsuni on kisi me toranye on maga me toro manandi on maga me toro yagaranga leni ari kuminde kannenya assalamu alaikum ke koni halle odo mena wana me toro ke ngureni an ko na sehebe ko nanyi menta wure metu anga assalamu alaikum ke ngureni alla gara kisi be odo mena parce que islami amme islami a horem param denganga ana gurem param denganga angende assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ange men islamin pure anga jogon amme islamin na gure anga bonondini anga hayni anga nambarana ango kenay ange men islamin pure anga magasene amme islami ango digamburen konara anga kana annan diga miki hay aro angol legede horen sitini timaniya idigan kanne anke nyimeti assalamu alaikum alla gara kisiye bero odo mena ga ken kisiye ke birenga ken nginke maka ankama ankara nyimi alla gara kisiye be wajibi ndi odo mena ga ken nginke hana maganda warankama o gana me maka se kempalle ora me ka kempalle ora me kari kempalle ora me naburum fayi ni bonondi ni nambara kempalle o digan kanen kutori o digan kanen kutori ya digan kan kore ngani akino ya mana kore nya sauda nyimi ne ke hoy aro kono mo ke hoy ay digamen ngana soro golle ngama soro awre mania nafiqa woni Allah ko mana ho Qur'an nafiqa non ke barenda sunu gani digamen sren ni gollen sre digamen sren ni gollen sre ago islam sunu muna hageni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh digan sre islam umma kunyinde sre islam umma angana digame ke wure hay digamen ko nanan go himbe yana kembay islam no umuna hanga benni de umuna hanga benni
digame ke wure gan himbe mo wala kenya appliquer o do mena kenya sabuni lalim nunti yalli kahiringa na kanda annan kaba jabi ne wa mani sabura ala digame be kanda ayon ngoni kahirin anga to antar nanya angi gaga nda yi mai kebire nga yalli annan kaba na nyimi wa parce que himbe kuni angi nga kaba na nyimi kunwa ken tanke ndana bokke sabura honuti anga na dankana on kita nan tara kyako anna sagani anga ma dankana o kita kebire nga maga sagani honuti anna sagani anna magati wa alaikum ndampe ay parce que mani sabura digame be hay konni maganya kenya mo kanta islamin do kahiri sunaka kiya sabuni yalli kahiri nganda salamunya anna sagani na kam diga mullari to ando mena gisawu basa angi ngwa sagani diga ngane be kentan kendo kahiri sunaka to keta ganya o imme islam no wa konni meda o me nyimini tay o tilakarna hotana nyay me himbe ge ta diga me ga kena nya kam o kendi gulle yande Allah wa walla kiliya daiman na hindi wure kinoya nga daiman okuna korbe nyawtu na hunjan to kono daiman orno honko hanya wure nam buno ndadi kombe kumi o kompendi me gajango kompendi nga gajanto no soronde kanema gade daiman okoro salama on kompendia na nya salama o oni gajanu ni salama on gajanu ni munafiqin na bonon doro nga na urubane pulkuti yorno kompendi wo salama on ko hamure salama on kompendi ndo salama o gulli bar kembalangati assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kebda digame kirima adi wure kini wajibi ngan kamana kenya anga ma kenya ani munahaqi ko ni mo kon suro golle mo masuro ya kato bla gara ande gamun medure kanembo akoni yenda akoni mbalagu anyi mi yenda anyi mi mbalagu yalli o ga konni aga ko himbe sabara o kenya na on ko bana kenya se hen ko na kenya gajagenya kenya nya yanga kiwa konni kenta konni kiwa nyimini kenta nyimini anko aga koni mo be khana anya kundu islami nyani islami kutunga kisi himbe nenenga al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi bila salam digan sire digan kore wanda ko asreni wana gullinga kini wajibi islama on yalli tay na koy nan islama on ni awre kay o go ko no ganda ngena kebrenga gullingen wa nan joppe na salamu ngara kinni sunna ni na salamu nyimi kinni wajibi ni oti golli danta do wadi isu nambara gennan qora i wajibinga akenta ke wari nan joppe na salamu nya sunna nyani de ga bara gennan qora dina nyiminde mbaraje nga kembe gani wajibinga السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام الله عليك أيوة كم بيتي السنة كنا موي أنت حياكم الله كم بيتي السنة كنا موي السنة كنا موي نيجي كنا موي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يمين دانا لو كم يكوني أروتنا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته mbigo anyi mini ara wajjo pam ko ke konni aro ke mo fana konni akem panni wa barakatuh
sere ganda an salamu nya nan tempe no kube an gana sagandini an nan dangi ken kama kenya sireni mata kama kutte to ganda sere gati assalamu alaikum annati wa alaikum assalam wa rahmatullah sere gati assalamu alaikum wa rahmatullah annati wa alaikum assalam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh nga jo panangara ko nan tim nan kiyama ma wa barakatuh huya ke bilenga ko ma to jangwa ngenda ken ko nan kana na ko nan tempe no nye tanda himbe kanda annahu jida kallan himbe gam pasai yon ka kempa mo ken kana ide imadma muku nanti hin kamanen dangi wa barakatuh hudi ura sir dandan qono anta salamu wala kun kama o qur'ana qarangana durusi qarangana matrin kandana salli qillana yigana nyagamin tirana anta kusalam qenqana anta kusalam basa ikipende ngodo hoywe indati megara kengu to dan galle kenya ay me yawa butenga iga maya yimega angena tinda kunya masihinda okiani ojo hasa bidi agume fasiri kunta salamu basa digame ke wurenda wurno ku kama bismillah aja Allah taala tongo badi tunganda maganda Allah ma Allah garaga kahuma meya sikken kotandi ila ke bi maana fi ma besuga boy sawranga sikken kotandi wana meni kahuma dingiranga la raiba adi sikanta awakedi de Allah wotin ayatana de wa huwa diki Allah wa yani lani yananga andalungi da wakati kebe na tagonun ka humami wa huwa ala jam'ihim idha yasha'u qadir kewnyana de beso mengi na qure bane wakati bane onyana bismillah adi yemmembe wa man yemme sumanya asdaqu haditha kingan tunta digameya dina Allah taala kintano de man dikyo tungun ko dina Allah ay kintano kibat Allah be gan tungun da honsu ki Allah ya haygati nan to ganda kara o wundi o mengi ni brabanandi fama lakum mannakum binjananga mina awgilli munaghirun kibarinni jamanu hilliyani Allah taala ayma yani tilla saga ti won sabunga kasabun igara kengolli arraksumeni na hon dambuna saga ni do halle nan tambu ni do halle na dambu na illa do halle wallahu arkasahum Allah yimana munaghirun dambu ni saga ni do halle ni tilla saga islam o nge kallanka umma aro kanan digay e kungaro keni nan lagarna ke gollinda be dabari ke birenga isage na nyanka dinan ta hari kafirin ma muna hari mu hari kafirin mu ne muna ha hubre bismillah yalli angunga lamuruniyawa ana yemmen kanda Allah garahim bi sankundi adi yemme be Allah ga ko sankundi ni andari kanda killeni Allah ko musankundenda de Allah yani aw kanda ndanan ande be sankundi kanda ndanan tay Allah gara ko be khata kinta nyimini de bismillah ati mona agenun danata agan kafirahun koy mogombe ikana ga kafirahun
an kundi kun sunanya aganya bane kafira kundi kinyallida daiman kuma buren namunda aga sun kahunan buna alla kuma surun kawamunda daiman aga sun kahunan suro be suwa munde jamanya ngabo na sabunya be su nyagandengi kallendi arno ko hakuma surunga bismillah ولا تتخذوا kebirenga kama be sanatigi o munafiqun de nam be say nam pinkine munafiq ma dabar حتى يهاجروا ma iga bagam baganawo alla killendi bagam baganawo timmante aha ni limanan ka un dankanawo kinna kanga munafiqun limanan ka un timmayni imbunan ka alla farenga nan diga kurenga du ko ndaw he awana surungan condi he nam bonondindi jamando me naga he hijra lalimunun ti mogonu sikiyani islama ko nyimpanamu ani wajibi ni islaminun kamma anga no kube annam buno anna li alla farenta te madina illandi kenni munafiqun ka hijranga kenyani imbugu kapa alla farenga baraje mundiye sabuda na jihadinya dunan pisun tadi awro kenya yere hijra sikandi kingo mundini islamin sumaga ango noko ango wakati hari lengi kinchika kaya wakeni mania annam bugu kutayin suka humantendi alla farenda ken ko da idiga me yugodi akoda adi al muhajiru man hajara ma naha Allah anhu ati muhajiru bagam na ko yemme fil haqiqa kingen serebe ga bugu alla kutayendi ken muhajiru tura ko mun ne be suma watu ango noko angara wan salama unya na surundi anya la himbi ga wajibi nan kam bugu kutayndi daiman bismillah ولا تتخذوا أولياء kamaga bisana tigi munafiqun di min dabba bagana ko alla killendi ولوا inda halla koyke qariri gati mana burahunga ani kari no qusum agande yinunga ولا تتخذوا ya seni kama kanatigi yahudiyanun de asaga kari nan saga kari madde mandana maginya kanai maginya di mandane an konne ngana tanan de manan chorna de anga nan konne nyang kananga awan kinan konunga de bismillah إلا الذين maganda yemmu benu يصلون kunga aywatugunu katta seruya بينكم من lahidu ngangu nagandi aro kunnaga أو جاءوا ma ihay garagai حسرة صدور isondo mulli gindenni inan kunga jakapi serunga قاتلوا قوم mini serunga jakapangunga ولو شاء الله alla ganna kibra ku kharakuto imo qasendi ya ande munaha hubre allati ni gajam gon sudi himbe ma baga mo na gajam gon sudi nka ke kotanga serebe gama hijranya nanya se wanda awu rugen kana kama kuma kabarini alla farin tate an to no kundunga alle munda nya kunda na buru ntamna buku tate ti gajaye ngandake ti qari gaja kappa kahirunga awur no genga kama ba ke ko da islamin da islamin abada manga na buguna li Allah farin tata islama ko shartin wani kinga kon ga sharti yanga mati mani anta kem podi de ke ko danga hara haigara kahirnu be lahidu ngawdo islamin naga on ta ga gajena on ta ga janga na de mana ati qara kun to kono hari kahiri be lahidu mo do Allah farin naga aywa ngakeda asrun do Allah farin ngare me nan ka ho Allah farin ga nin surun gaja ken mo gon kote nan ka hin surun ga ina Allah farin gaja ken kallahu madu hin ati ina ko to har kahirun mai ni ja ko nafiqa ko hubre
Allah ga nanya bar kebe anyam balago hobre ko tan go dangi ku ko manun ga jangen diga dina hari kahirinu ma minu go ile dun kama ko tan go dangi on kun ta ga gollini kadi e qarena aha qabla ni go no hilal bin uwaymir al-aslami kemo woni kundo Allah farinna lahidu ke siti Allah farina to makaro madina na banu bakr bin zaid ani ado kun kanaga banu khuza'a ani ado kun kanaga nani hari umma islamiya la khusu yo qarne ko tajugo gollani ewan ka ikitengri baraat soran warni ayon bini goy girndini do ken soran gondi manin togo lahidu kurumba wal masagale bismillah ولو شاء الله Allah ganna kanun naga selletin diya anya ga selletin ni iyade aga na kanun ni katana gai ini katana gai فلقاتلوا inya ga gajana ga Allah makin kanu de ana ko mi ngari sondo mundi itere kata gai ta gangi فإن اعتزلوكم indalla to agaya igama ga gaja فألقوا igara musalan ka cense katangun islaminu ya جعل الله kebin Allah ma gajange killinya aga islaminu da kun kafirinu kamade ni karimini riga ay kharakun to kono ستجدون آخرين annahu nutanani iwa lamurunu inan kun duntenga wondi ini surun ka duntenga wondi iwa mundan na litubiyan kum magana bangandi ina kahira bangandi i me surun kamaga ke kotanga bani asadi o kundunga bani atfan kungo kundunga ke kotanga mag an kum maga madina islami kullu ikka pallen kahirun ma kahir binu bismillah كلما ati bire obre indi sagandi kata hilla kapenga ina kusaga keru mo obrenga hilla kapendi فإن لم يعتزلوكم akoni kuda igama la to aga ina aga jangen tokono ويلقوا السلام igama musalahan ka censri katangunga ويكفوا igama ikitun tigiti فخذوهم kebrenga qaririga aga ni gaja no qusu aga ni nonga no qusu kebran kekida وأولئك ajuko arangum mangudo buru لنا oda سلطان gajange selletinya angundangani kunya kamma mubi abangandenni وما كان daiman ho gawono gilli alla faran kinde so awon ku qablan madinan gum islamin kullu nga halle kahiribin ya tikangarin katida intilum mo bane kama idan ge mo ay ko on tagaro mena sirel ndayna kahiringa na islaminga fi nafsi alwaqt ni kahiringa ni islaminga kenta ngena wakati bane ni kahiringa mbuga di islaminga min islaminga awa keta ko ni geere tegi nya kahiringa nganna suyi fi nafsi alwaqt hada muhal kellan dagan bas islam ma ngolle ken kahira ngolle tay ni kahira ngolle khan islam ma ngolle tay ni kahirin nugumbanu ati kungana togi lahirun kama kara kumpa ini tokono me kukoni ay mogontai bismillah وما كان والله أركسهم فيها الركس من كنو مغبري sere gollenga nya ke mo gari ken kamanan koni an kenu mo won sere andre da sani an kenu mo bre
bismillah وما كان Allah ta amanya kan paulanta mu'mina dangani an kari ime mu'mina an karindi ime mu'mina hada ma yambagi hada ma kinta hawlanta islamin ne min islamin kari kinta hawlanta kinta qaba illa khata'an mati futundo de nda futa ma wuta kanne ma na kari mukillo yana men na wuta kanne ma na karam me mu'mina ay atikin da qaba ومن ma wuta kanne ma na kari sehen pede golle mo agar himbe nyei kemen ta serekalli agar himbe nyei kemen ta serekalli randa karakendi kenya wureni amma wuta kanne ma walma ara wutu akane ma yana himbe kari ama kenya tu nan dikeni sere ken kawnya o ganda lenkidi irandambu ku bugo wati su sunu ngara ngati ne gunni ba kenna ye sunu jawa gunya to ke modi aro jarinto e ganda nga gunni ndi wati su ando do sunu guyime ara uda kane magana kariya nga ma tu sere ko ken kan khataw ni ko sere ngeni ara nyai kan kemen ta gaba sere kali henta bane henta ndiranga gumburi bane gumburi ndiranga aywa funyon koti bane funyon kotiranga oti anyara na parce que no ko wono sudube no katundentu iwato angana seren katu kenno ko henta bane awkala min ko katundentu iwatu angana seren gumburi kenno ko gumburi bane awkatini ubi awkala angana seren nyogu na tindirono ahatenda kenno ko iwatu tabane awkatini ubi tabane awkala iwatu o kebrenga kenga na kenya nan katu kenno ko ya manan nyogu kenno ko ya manan punyo ko kenno ko ya aga watu kewo seren kalli aranya arawta kana magade to sere be ga na nyaganta to nan dikewo sere kalli haraga ne gam kardigira ye kenta kenta mara imbe ga watu aranya no ko be ga nta sere kalli a karama kisul khataw khataw ngoni ndron ana famu to ko lo wonte ngeni futande nda futa mawtu ke kanne ma anda futa wal khat sere ga nda karama kendi yago yare kama islami lo kala islami ma kenya di kembal islami ni du tuna seren imi islami kari ati ken takwana ya bismillah ati yembe kenga karindi mu'minai wa futundo ya فتحرير رقبة a kebrenga manin kabananya kenda o kenya kan kunni futundo kebra kanne horonde o ken kamma ken kanne gan islamiya yani na islamin kome horo ado dia ken nikinoyi kata siri karantin dun konunga إلا أن يصدقوا no kita mati i mega ndat sadaqandi de inati o ya ha maga kamga haribane to walma dia karake kine karake to kono ibra sere ganda kara sere maga islami amma wuta kanne maga ibra ko men kanne horo anna dia kina karungo diyatun musallama ila ahli dia Quran na kun tuti dia o dia ni mani donc sunna ngena wala ngaloda nan di kame ni gome nyugo ngum o gun tam do hillo dirhami menu gore ngani gor kulli ngani ko kinya yigana wujine dinari imenu go yigene tikanga ken dia o gebrenga on ta kangi ni gana
on ta gure kulle ni gana nyogo men to mo o ku takenta diwa wona ku yugo qima ngutu kamen nyugo me qima ngo gemme himbe ya oro nyugo ngumu ngane gantinta kebe ona qima kinga wujine tamdo hillo dirhami go gemme himbe ya odo kuma de gantinta ona otu kinga wujine dinari go gemme himbe ya ogo gore be yigana di oro himbe gantinta ona amundu kendi kini mo ngo konni nyogo mendi o besu yi kallen jati mutun ngen kana kam dirham gumu dinare gumu kame nyugo me na jati kunwa nyugo mu bana hillo kame ay kempede attagandi tingini sara dantanu ya tambille no karago wa kinni nugunte le nyagare yani kenna nya tampille do nyogum karagiya asu manu de ngota ya gedonga kato ndelle nyare asuni ya garengi imanu de ngo ti ya gedonga tampille do karago katin telle nyugo yani tampille do karago kenna nya nyugo nga iya gedon sare aw sugidi iya gedon sare aw sugidi imama kawahin tampili do karagotana ay waqatin telle nyagare dan tampili do karagotana ima sare ti iya gedonga iwo sugini o kenya garima bo hiqqa kenga tampille jazaa kenga tampille donc tampille tawarnu karagi aw gemme kini aw ñana kene hiqanni himbira sino sikiti mandi aro nakatandindi jazaa ni ñugo me beda sino nakati timmandi aro karagandindi kim tampille kiya baka sirega nda karam amen islam mandu tugu kamenyo go baka ga baka kundu ya aruka aywa sirkallana pabankarunko kunyana tukana habankarunko kengurenni sirkallana mbane watu bana ay antanya na kundu mo hinade habankarunko nyana tukana ay megande hungumeya kebirenga adi yimme sumbana on tatina kenyana akari ona kallenga wondide ay hogandai amaga aw tagani iro mena ga mobe akembe ga sir kallenya ar himminu ga di mana isuya kalle bugunde na nyoro hogandai amaga kini okuma habinga me shafi maga kende ay ti honta sir kallana nyimme kamayimme parce que ti Allah ti awana wati akoni ananti tawo hawan karun kama dalla faranda ko kunno tawo hawan karun kama ibe to honda yime kama bo kebrenga kin khataw ndianga ngakten chunka ken ko ni ken o barakatono kinni ken sura ganda sere kari na idu tugu aga yime ganati dia onta kalame mi aga seheti dia kebrenga o dia ligana nka antanya na kemo oride aw barakatuno kengoreni aw baka karagoya aw mena saranu naqatiya aw qatin delle lugo bega koni o kembakai kebrenga kutunsu tampille do karago hiqa tampille do karago jaza tampille do karago bintu mukhari tampille do karago bintu lagun tampille do karago imam malik tikunu yo timmati habe nyime gande du tugunire men kari ama wuta awa zahaqaruhi ama awa anyun kibake ama kella murude yani ama saunina kursi yani qasadta izhaqaruhi ama saunina kursi ama sigindina marahan tagaina katay akonda kari kebirenga unta habe kalli tarire men kari
nga kita ndam marahan ta gaina katai na labon ta gaina chokyari ande ga mun na bun tamen ta gaina chokina bun do lagabane na sagun na kursi kini izhaq ruh mo kibire nga diga mu hilli wono honunti aw kalami wonti anta kalami karamogo tana be gani atuyo kone ari du tuwa oguma da diga mu hilli ndadi habin takalli tire menga nka dia be go bakay wa barakatu ni mosri hi qawngena tanjike jaz'a tanjike ken tandume tan nagate unyana nyugun tenga an ngunten kunu wa ken tadi de are menga ngondi kibrenga awakene habi gandi du tunu re men kari nani ama sawmina khurusi ken dianga nga ma shafi ma ken ta unyati nunu kuskiyai aha la tagliz yani hadi brakebe iganati yahe iganda ko kencundi nanti aywa ina diantuba aro haben kalleke ake maga swambara o koti ay o bani abakai na kutukuna tampili aro karago ya ma fama ba woroni gadi dim ko amina jazaaka wanda ke watu kini anga kawana himbe nya jazaa'u jahannama gani la gara kalle o dunari na ngara sere kari an wana himbe nya dunari na kini angoro himbe kini la gara kana kamo ودي هابن كانغو إلا الأصل والفرع أيوة كيوني الشافعي مذهبين أما إمام مالك ما فرق أنت سرك لنا ما أداري مو أداري مي فرق نديرو منا ما الشافعي ما سرك لنا يمن تهوت كنا أما أنتادي أتو أهابن تادي أري منتادي ti hawan ganya me ko ma farqun tan ho gande yi maga ido jaman sumbala aganda kuti karaketu ba ko nda yi me maga na kem pakayatu kana are min maga na kem pakayatu kana are mbaligu a hawa maga na kem pakayatu kana o kebrenga aw tagani kamo imam malki maga habanka aqlatu awre dia bundanu seren dia bundanu wujine sere yani awo diga men nyugo da maga kamun yeri sere wala aqla anno himino go media mboni wujine sere awo diga men nyugo de kamun yeri sere ku ganda kita sere maga am pa wankanu go andi bundanu kibira hakka be ga koni aw tagani ni kuro menaga sino sikin woni sino sine kungumu ina men qalle tagandi to bu jine sere ganda kentuba sino sikin woni nagando nu binu gono kunna men qalle bane tagani na tanin to sino sine ande kam ko nyeri serenga walla o nyinen serenga sino sikende timene qal siketi mandon kutene serenta tore nga sino siketi mena to amatime ini ke ngwe ni ande gamna awa e serum ma bakinya keberenga o jamane kongono akutebe kana to kebra jamane ni kitelo bidizeni na timani bi jamane ngare meni kuri kallenya o ku yare meni sino sikki o makata timande himbe ga mundo mo ora kini ira jamani nyare meni besu akute ngani hakabe ga jamani mo kemba ka birzendi akini kenga ntano wa
kibira kutenga na to himbe kibira fa'al al jani kina golle buri nyangana nyimi kam o ko ma habinde kinga ay me ko ni kallem buguni o ma du bakenya jamane ntano kinga wakini kina kutenga ne himbe sino si ganatimi ay me na kembu kini diambu mo bugo men andai kemo yani kalsu kulli andai awa kemo yani o kana gurbe yiga sisa kana ayana kemo yani kebenga wujine yugu balighunu mukallafunu horu yani wadi hawanga minu ga balagha kun takendadi turun to benu ga wari kun takendadi an ku ya harun takendadi bismillah فإن كان adi seri karantin ngandani قوم aga giri seruya عدو asa awakun ngani qonnuya an kun islam no daga basa ara jopayna islami ganda islami kari kini dianga manni dianga akinna kamo abaka kamo ara kenkoni wakeda ewa mugot no tagini aywa silami la kahiri kari kahirin kari mogonu hilya gemmen tagadu tage be naga musalahan taga naga sulun tagaro be naga wona me kari ya wogodo me naga islami ga no kari kundiga bismillah وهو aken sir kallana ge aken ngani islamiya فتاري kibire nga kanne horondimo aywa ken ngani awa islamin komeya awa kibire nga kahirin kallanan kamma anta diya kinni yade basa muharibu nyani wona ke gure qore kamma mena kiniya himbe ga no kita nyo kalli ngamando go kinyana ora kariya muharibu ni killi masaqe o yada kama anda salama on tele unda ngari ari kahiri ngo kalla islamin ma tanta kallame ya kangara kahiri khari na nyamma krikata allai andungi ambara amma e wasagalli ngara wure andungi ambara kahiri ngani bane paqi amma la murunan kari kari honda maga amma ndu munda ina de kahiri ngani doro ibranga ango kome kanne horno man sauda alla taga hunyugani ara hunyuga kanda kinan dangi hina aro mena amma kenya kibirenga bane bugu kumu anda kenya anda kenya hore e oslam no ka kona me kari o karna me kallo wini me kalli bismillah وإن كان ageda seri karantin gandani aga giri seruya بينكم lahidungan kunnaga adu kun kahirin naga kahirin yani de islamihi ga ida ga debe kuninange men ga do menaga onda me gajana na de mana bo may me ga sine su o ke kinnaga karo to no o to ko galle ke kella hidu gawo aga islaminu debendo debe be naga aga sere ganda sere kari kundi fadiyatun kebrenga diya nyani awo kinni kata dum konuma kibra ago diya kinni kungade وتحرير رقبة ango tlakare ango kanne horono himbe gane islamiya kebrenga nga idiya adu islamin diya intabana alla ta suda fadiyatun musallama ila ahlihi nga islamin diya ni mani sunno yana ken koda kahirin ga diyan kan mani ya sunno yana kana koda alla konti diya aywa imam malki maga kitabi india chrétien nyani walma yahudiya nyani ken islamin diyan takandege o gati kamenyu gome tankarage nyume o gati wujun tamdo ilo dirhami wujun tumu dirhami o gati wujune dinari kam kara dinari kenni kahiri be gemenga wa garo mena ga lahidu ngaro mena ga
islami ganda hokar kundi ango dia be kindi ya ken islamin dia takande iyugu kun islamin takande ni iya garun kahano iyugun takande ni ya gari gandai oke bilenga kamu hilli ado tankarage ken dinari ujunu sikki adrihami awa ujunu tampille do karago anyogome kini okuma habinga nisf nga shafi'i maga sulusu nyani islamin dia mutaqan sikandi kini kitabiyun dia kini akem madhabinga aywa awa sulusu awa ta'ataqani tamundin qat taqandi sikandi num billi bo kenni majusun kana dianga yani himbe go dina o dina di way kitabu ku sahara inda majusun ko woro anga heti christian bi yahudiya an kana ni yahudiya ko ato e majusa wonni iduran dina yayi ngalla muriyem pitikem bane de yudo sere o sere anga heti yahudiya yi anga ti nasara yi e kungaw kahiri khore be tanatu tateno wal majusiya dina yuwani quray nyandari maga o gane quray sukka mande kinni kamani ya kiyengaw kinni kamanun kamani ya qason quray ngaw ya yimben quray ngaw idinam batiyeni me fil haqiqa anta quray kalli quray ta kallanjondi anna heri ay nya zago kumini nak awa quran kari minna lampan kari ay na to kono aro kumin na nyimia taji ganda magana arade koni ato nan karati di gemballe anda Allah yugo kari awra kiyenga nay baka kene qurem po qorenga kene bati wakati nyugo ande tunu kari aywa kitagi Allah herni digano to de anna Allah qasana am gongo katab la gabu al majusiya wa soben ta dari maga nanti kembe kan tenni ke sobin tenni ay ati mani bugumeri umal sallaga jin senenni nyagam tene sobin tenni yo mani bugumeri asu bugange nyi hangari bugumeri wa kunda fam kembo di soben binda dari maga adi killu nyani adi akana mo nga ben donc alla muri pitinga alla muri ne dro o gane dina o dina ya kun kutun dia lahidu nga wagari no menaga ana bu itinya batunu ana lambenya batunu ana malikanya batunu ana alla ko musurunya batunu kinyen islamin dia tagandi tamunde tagandi sikandunum pilli o gati kamenyo gome atakan tamunni manimi ñogomu tammi oui anga tammu tagani soroskia siko aro ñogombane tagani sikandi kebiri anga ñogomu tummi aro ñogombane tagani tumundi kinni kahiribane diyai himbe gahiti chrétien yahudiya gahi kangen do khalsu kulle anga gate munun kemo wangana gi hay angana kahiri kari laydun dagaro menaga nam bagay na horman frasa na nyi kahirin kari mo bila kanda kinga hi anna kahirin diyankini akarun gonga anta kinyana kinka ango ko me kanne horo allah dun ngawaro menaga ata gendo menaga kebirenga ango kanne horo no ango tlagari ango kahirin diyankini akarun gonga ada wara nyonginta ni walla ma de sir kallana nduruma buke hohodi hari himbe gani angara kahirin kariya na nyama kari ikare mo gondi tanna kanne horo
kini am min islamin qa on dalu no de o wana megi no on dalu no de islamin wono inna bure tammani me kamun mani me miliyari iwa finasene awurno mara hanyari na jogo islamin kama hari lenki isumuntenni hari lenki awkana jogi kama ya subhanallah nge bati mo won tabana nge akhirlanda bana asuro ngana ngen kallege kami hosre won aran kallege tabana kallen tan no Allah magare haramat men nyonki yanda no Allah magare wa anta la gara dukure dalar dukure sere suma yara ta hon kama ina gure nya bonondi mani nyonki nya bonondi ma Allah gara liga tay dunari de an qarib bi kulli ma fadal ma'al sere suga yara ta hon kama nangare ina gure nya nangare yonki nya Allah wa liga na tay an tahar dalan la garanta dukiri anta dalan allati wal qad karramna bani adam wada aramar men daro Allah ho daronte angana kello angol logene de wada aramar men daro amad islaminu de aramar me ke daron taw aramar men so kendi sallanando sallim bali kahirin none aswadi ke daron taw sabura ti haranga na kari na nyamma kari mo be ga munda maga tanna ko me xane ho bay ike ho daronte yen duna kinya chatri bonne yeketa anna miliyarin finance na sirun kari na debun kara na wati burulliti annati qari tingewo asigindi ngo saharenginiya ya subhanallah kadam la dia asigindi na saharengini yani sahandi law haqqanta lahum dima'ahum ankori horun to qudi haranga mi de make batara dunaki a to ko tare gunne bane بسم الله ادي يمبي كينما كيتاندي يعني ارماني كوي سودي نقاني هورو اسلامين كومي هورو كبر انغا مسلمين كومي كتانا هورو اسينتاندا ولا كومنتامغا والما اول لنجيبيدي من دبرني وصيام شهرين قصو اللي سومياني ميرا بطنو كم واجب أنكما أنغناي عند إسلامي كاري تنا ديان توكا عند كاهري كاري أما كاري كارمو بيجا بندامغا قصو اللي سوم كم بيجا تادي بند كاهري كاري الله يدوم أروهم بنغانا ديان كينيا كاهرين ديا أن قصو اللي سوم ناتو كمي yere ama yigandinde ko yede comme sahara ndanga makatta kenga anna tandu me miskine yigandi ay ama ken ko yede ke sawara ko madhabendi sir kallen kafara aro shafi madhabin sir kallen kafara e kambe ko hille kanne horo ye wal maqasu hille sumi shafira diga mu hilli ko adi bire ni gonuma anyigati tango yigande mbugo ni nanga makenkita nka adigan sahande ada gal daga himbe kama
kinyeni ku hilyani ngayma malki abada ken konti ku hilyani bismillah ati na dia ke bundi na sume kenya kinna nya sagaya awa gilli allah ikatanga allah ngari halle ku yanga de ngana kunya ana sagi katanga allah taala magri awa tuwana di taga honunga amagri gemuni ndana ide gayemme bega aga karindini mu'mina yi na kenjuga oti digamin jo para ati ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a an tasri islamini min islamin kari mata ganda yanda futaide mauta kanema barakin kiten gorni o keda kanga na uta kanema ga har nigen kana ko serebe ganda imi islamin kari na uta kanema ga na kari bismillah adiken tugaruma in juziya allah ganati na tugatai kin jahannama ide akaman nanya dumanai awa jahannamai allah taala butu serikallana ngure ara langana la tondi hinenga ara yangan qata teli awa serikallana ndangani azima kin qorenni de inna tugatai ke qonandi allah ga nan tugati serikallenga anda andu tuku namme islamin kari allah ga nan ligatai jahannaban dume ngani de allah butu ngani de allah langande ngani de yangan qata toran ngani de wa serikalle sirin kana wure kusu bayan bani na kamo jango kusu kamande me ambane yongolande jahannaba roye na kamo harase kon bane adumay allah gana butu kome wure kenna kamo allah gana kome la to ni hinenga kenna kamo yangan katay na konan ka hay ta hokore kenta newde nyonkin danyo allah subhanahu wa ta'ala serikalle ilma ke allah na ko na kotondi allah sallallahu alaihi serebe aganda de mandi imen islamin kallen kamma hara ganda yati harafu bane yayi an taqo gungo ndekedi igani kapana serikalle ndigamen ko an kendi dema digamenga hariti harafu bane yayi ando himbe gal la bolla no gondi magara mara hankata ga so ambana asrona wati hoti ona aka bananti ri be suka na ko nangure mbane mako a be ga ko domina ka hari ona kari na tagana ro menaga anga harafu bane be ko adi aro himbe kitengara kare ka so ambana antal guno de me ngallu nyan sitini wala islam nun kare kanema heru nyan kutini wala islam nun kare kanema on taro kahir nun ngade islami munafiqun nyime ma koni wana mengi doru raman ko islam nun go kallam go be on diga do iramani ko islam ngo me kalimo be kahir nun bede islam munafiq nun ma kahir nu ona mani ko nila harbane in qabana simme an ganda de mandi amme akhin islamin kallendi harti harafu bane ya ando himbe ga be sai ala so ambana anga ken jamari no anta khiga wadi ga mendi an gori de go bakana ndiga anda an kuri nyunya buni nandiga aro himbe go kore ndiga wangena